This episode is proudly sponsored by Matukul Holdings. Enjoy. Check niri kwala ka Pretty channel podcast nina silani n'wana na sisi ni kwala tlhelo ka Pitori yoxe a xivindzi xa doroba ra Pitori se a ri busy nyana la sisi before ya kulenyana timhaka ta hina ni kombeka mi byela ku n'wina xana mimani mina hi mina Mukelani Mashele hi mina n'wari Hatima wa ka Mashele kusuka a Rotterdam sweswi ni ta ni huma a Thembisa la roti la yes no ana mito sisi ni mi ngisile kahle before ne ni lata ku mi byela ku kahle namuntlha ku endleka yini ne no lata ku ntsena sweswi mi byela ku xana laha hi nga kona hi le kwini sweswi hi le Pitori hi le dorobeni la Bosman la loko mi kha mi hala mi vona van'wani vo yelana na hina mi swi tiva ku hi hina hi xinyama hi swo a ku na un'wani a ku na photocopy yin'wani hi hina mi nga hi hindi xeweteni ni nga mi hindi okay hi byeleni lani wana namuntlha a ri la Pitori ku tlangeleni kumbe ku ndundhuzeleni ka lowa mfowethu Mhayivava so ka lowa mfowethu Mhayivava so leswi nga kona laniwani la ta ku mi byela ku xana mi titwa njhani hi siku lera Mhayivava ni tsake ngopfu ku kula ka yena i kula ka hina valandzeri va yena hi swona channel ya yena a yi kuli ya mahlweni namuntlha laha sweswi hi le ka channel ya Basani Pretty podcast no na ni khesini loko ma koti ku hlamusela ku mi titwa mi ri kahle hi channel ra ya sisi Mhayivava ya boti Mhayivava na ku kula ka channel ya vona ni na boti laniwani xana before ya kule n'wina mani boti kombe mi titivisa la ka channel ya hina hawa me Sidwell xivongoni Ngobeni Sidwell Ngobeni Mlambya mi ta mi ri kwini mtani huma la Zaneni Khujwana mama Zaneni Khujwana okay xana before ya kule na ku mi byela ku laha hi nga ko hi le kwihi sweswi laha hi nga ko ka ni banyana hi khale ni fikile a khale u fikini mara ni hi le Pitori for information laha hi nga kona hi le Pitori se ni byeleni ku i ncini xi nga hi hlanganisa ka siku ra namuntlha laha namuntlha hi hlanganise hi ku hi celebrate 20k ya Mhayivava 20k ya Mhayivava ya ti-subscribers ne so before ya kule no kombela ku ni tsundzuxa na vayingiseri va mina ku a hi subscribe la ka channel ya hina ya Basani Pretty hi kota ku hi kurisa channel tanihileswi na channel yin'wana yi nga le kuleni laha hi nga kona so boti laniwani ni byeleni ku before mi famba mi na vuxaka muni na Mhayivava hayi Mhayivava yin'wana mani wa mehe mara hi wo va buti wa mehe hi xiyimo so leswi vulaka ku vuxaka bya n'wina na Mhayivava n'wina mi ndisani yena ya kahle mi veke hi ku hlantsweka kumbe hi ku komisa i ku tirhisa ririmi ra Xitsonga ririmi ra Xitsonga ri 18 loko mi ri tiva na ku ri twisisa mi ta swi twa ku leswi mi nga ri tirhisa swona na ri tiva okay ni khesini boti ku va mi ri kona ka siku ra namuntlha ne ni khesini ku va mi ri kona ka siku ra namuntlha before ya kule ni kota ku twisisa ku ntirho wa namuntlha wu ve kahle ni ta teka n'winyi wa ntlangu loyi a hi tila hi ta hi xikongomelo xa yena se Mhayivava ni kombela ku tshina kusuhani i kota ku hi tsakisa timhaka ta kona minjhani boti pfukela minjhani ni kona before ni vulavula swo tala ne i ku mihisa lowu ni nga na yena laha hi yena Mhayivava loyi a nga endla ku hi va hi ri kona laha hi nga kona namuntlha hikuva hi subscribe hikuva hi tlangela channel ya yena leyi nga fambaka henhla hi ti-subscribers ne so ni kombela ku a byela ku i swi kotise ku yini ku ze a fika la nga kona ku fika sweswi xa ku sungula minkarhi yo tala loko ni sungula ku endla swa YouTube ne from 2019 hambileswi ni fele hi yin'wana channel ne ivi ni sungula yin'wana 2020 leyi sungune hi 2020 ne leswi nga endla ku ni swi kota ngopfu ne i ku loko ni byela na munhu ni n'wi damba after 3 months se swi ni pfunini sweswo because a ni va na nkarhi wo tala wo mina n'wini imagine ni byela na sesi Basani sweswi loko ni ku ni lava ku record va ku bebi ni ku lava mbedweni so loko za swi fika laha a ni ku tshika so i xin'wana lexi nga ni kotisa ngopfu ni kota ku va na nkarhi wa mina n'wini na ni kota ku ya hleketa sweswi swa straight okay na mitwa boti se ni byeleni n'wina ka siku ra namuntlha mi titwisa ku yini ku fika laha mi nga fika kona ni twa ni tsake ngopfu ne mara xa nkoka i ku mhaka ku ni vona vanhu vo tala lava nga vakulu ka mina va ta ni va ta hi Papantsongo loko u vona vanhu vo fana na va nga vakulu ka hina va vona swilo swa hina ne swi inspire lera ra ku
na un'wana a nga ze a ta suka vo vona yini ka xihlangi lexi wa twisisa a ni yali mali hi ku tlanga mara ma vona ki yan'we matele koma ku mukulu so mara swi endla ku na vanhu van'wana va oh why beni ma nga na vona swi xiza lexi wa twisisa vo vona yini se na ti valandzeri va yena va follow wa twisisa ni kota ku swi twisisa so na swi tikoma mi tsake ngopfu na ku tsakela ngopfu ku va channel ya n'wina yi kula na mina ni yima naswona ku channel ya n'wina yi kula ku va yi kula ya mahlweni tanihiloko ti-channel tin'wana ta ha ri ku teni ndhawu ta ha ri ku ni landzeleli vana vo tala va le ku dyondzeni ehenhla ka n'wina sweswi hi vulavulaka ne se mara hi ku kwala ni nga kona ni khesini before ni teka boti lani wa ku na boti la kusuhani ni kombela ku na vona va ta hi hlamusela ku va ti twisa ku yini hi siku ra namuntlha tanihiloko ha ha ri kona la ka Mhayivava 20 subscribers minjhani boti hi pfukile minjhani Papantsongo kona mani kona before ya kule ni byeleni ku xana i mani vito la vulavulaka laha i Pat Metlazi from Rotterdam la roti la la ni suka kona ka lowu nkarhi ni suka la Thembisa la kusuhani na Pitori la makheleni wa hina Pitori ya okay no mi titwele hin'wexe ku vhele hi le Pitori na loko mo langutela ndzhaku mi ta swi vona ku muako lowu a wu kumeki ndhawu hinkwato wu kumeka ngopfu ePitori ne so ni byele naniwani hi ku namuntlha a ri ku tlangeleni ka siku ra ka channel ya Mhayivava ni byele la i ncini xi nga mi tsakisa ngopfu ka siku ra namuntlha kahle ni ku xikongomelonkulu as na n'wi vika ku leswaku namuntlha hi tila a Pitori hikwalaho ko ta celebrate 20k ya ti-followers ta subscribers ta Mhayivava ka YouTube so lexi ni nga vona xi ni ndlaku ni kumeka ni tsakile ka lowu nkarhi i ku ni vone ku vanhu lava a va tirha hinkwavo va kombise nseketelo kusuka timiliyoni ta vona va ti kombisa ku himpela i ti-followers ta straight i ti-subscribers ta straight ka ehenhleni ka channel ya Mhayivava and then swi ye swa hi ndlaku hi va na nhlohlotelo na hina van'wani ku hi kota ku va hi twisisa ku va i fikelela ka position leyi a nga fikelela ka yona ku na ti-challenges leti hlanganaka na tona vuton'wini mara i fanele swi tiva ku ti-challenges i xiphati ya ku va munhu a kota ku gonya swiganga leswi ya aze a humelela ya kona ni khesini ku marito malama mi nga ma vulavula mara before ni mi tshunxa ni kombela mi byela ku mi nga ku yini exikarhi ka vanhu lava ha taku va navelaka va na YouTube channel mi nga ku yini ka vona alright ni nga futhi mina ni swi kongomisaka lava va nga kona currently lava va wishaka ku kumeka na vona va reach that particular target ya 20k yes inge eka vona va nga heli matimba a va ye mahlweni va endla ti-content and then leti nga ta endla leswaku va na ti-encouragement yo karhi ehenhleni ka vanhu va hlohlotela kahle swin'wana a hi hlohlotela ntsena ti kona ti-content va nga endlaka mi kuma ku a ti fiki ti hi tsakisa hinkwenu va nga heli matimba loko van'wana va fika va kanganyiseka hikwalaho ka vanhu vo ku fanisa na hina ni fika ni nghena ni pfuke hi sayiti ka siku ra kona mi kuma ku sinivheta ni va ndlaku va hansi hi ku fanele va swi tiva ku loko demo va ya hansi i demo na ti-subscriber ta vona ti ya hansi because swilo leswiya swa forfeita a swi yimi ndhawu ya yi-one se a va make sure ku ri still ku swi kota ku pick up swi ya mahlweni a va tshama kha va continue va endla ti-content leswaku swa vona swi kota ku tshamiseka swi va right no ni khesini mathebula mo ni teka un'wana laniwani mo ni teka un'wana a kota ku a hi hlamusela ku matitwelo ma yena ka siku ra namuntlha tanihiloko fikini minjhani boti minjhani before ya kule ni byele xana mi mani vito vito i tiko ra ka Khosa i jambu ra mumi Khosa i ripanga ro xeka homu na rona Khosa se loko mi ku Khosa mi ku ri panga ro phasa homu na rona se mi kanganyisa hala ka magoda phela magoda yena ri pendzi ro phasa homu na rona swi komba ku mi lata ku hi swin'we hi ndlela leyi Khosa hina hi ripanga ro xeka homu na rona ripanga ro xeka homu na rona a mi kanganyisinyana okay no na swi twa Khosa mani ni byeleni Khosa mi le kwini sweswi laha hi le ka hikwalaha tindhawini hi tlangela celebration ku va hi riche 20,000 subscribers 20,000 not 20 wa vanhu not 20,000 20 kumbe lo siya 0 yin'wana kumbe 2k 1 2 3 kufika 20 na swi kota ku i khale mi ri kona la ka yena so hi ri hina va Basani Pretty channel ne a ni lata ku mi hi byela nyana ku mi swi kotise ku yini ku fika laha mi nga ku fika kona ka 20 subscribers ku fika laha a ku va ku tiyimisela hi ku nkarhi yin'wanyana a hi hlangana na swiganga nkarhi yin'wana swi rhelela kahle minkarhi yin'wana xiganga xa ku xitwa lexi a hi nga hundza ka xona so ku va ku a ti nyiketela nan'we siku rin'wana mi ta yi rhamba se hi fikini ka 20,000 no a ni khesini loko na hina hi ta fika kwala kusuhani eka n'wina a hi ta mbitana potine a ni khesini ku va mi ri kona ne so before ni ya kule nyana ni la kota ku teka Sis Pretty hi wun'wana
mutirhikolobye le ka channel leya hina leya Pretty channel mara a va ta hlamusela swinene swinene sisi Pretty minjhani sisi ni pfukile minjhani so ni byeleni sisi a ni nge he mbutisi ku vanhu vo tala o ri se va mi tiva ngopfungopfu ti-subscribers ta mi tiva ku xana n'wina mani se a ni nge he vutisi timhaka ta vito loko hi ku sisi Pretty ha vulavula mahakatsana mina laha ka Pretty channel ne se ku ni kwalayani so ni byeleni sisi mi titwisa ku yini hi ntlangu lowu a ri ka wona namuntlha hi mpela swi teka ku kurisa n'wana ya so for mina ni titwa ni tsakile mhaka ku ri un'wana loyi a nga ka YouTube i le ku humeleleni so swa tikomba ku na hina laha hi nga kona ta fika laha nga kona so ni titwa ni tsake swinene no big win for our brother yeah na metwa sisi okay before ni vutisa swivutiso leswi a xi ri kusuhani n'wani rhanga ni mi vutisela xona se mi vona ingaku i ncini leswi mi nga xi endlaku ma hatla mi cover laha ka misa lowu a ri celebrate yena namuntlha i ku va consistent ni ka content hi ku ya hi leswi mina ni twanga ku ri swi nga pfuna vanhu hi swona ene na ku tshemba ka ku ri content leyi ni mi nyikaku yona ya mi tsakisa ene na loko yi nga mi tsakisi mi ta gina mi yi rhandza swi fana na loko bolo yi sungula a South Africa ku rhange ku tlanga vanhu nga swi twisisiku ku endleka yini mara sweswiwani hi tiva na ti-rugby a hi yimini ku ri luya siya a vuya so lexi ni nga ta xi vulaku i ku ri mina lexi ni nga ta xi endla i ku mi nyika content n'wina leswi mi responsaku xiswona swi le ka n'wina mara ni khensa ngopfu no na switwa sisi Pretty okay ndzi byeleni la sisi Pretty mi twa nga ri mi nga mi ri na ku nga va ku ri na leswi endlaku mi twa mi tekeliwa ku va mi endla content hi ko tala ku tikeriwa ku nga va ku ri ntirho ngopfu hi mhaka ku ri a xikarhi ka vhiki a ni koti ku kumeka mara hi Saturday na Sunday ni ti nyika nkarhi wa ku ri ni nyika channel ya mina nkarhi ya hina nkarhi so hi swo swi ni tikelaku na ku ri a ni ri ku vutiseni ka xivutiso xin'wana xa ku ri why ni vulavula ngo English so and a ni tshama ni khe ni hlamula xivutiso xexo ntsena na kwala mi nga hlamula ku endlela ku na van'wani lava nga hi langutangi lo sungula va kota ku basiseka mavona mi nga ya mahlweni ni na ku tshemba ku ri xilungu a xi tivi hi munhu un'wana na un'wana ene ku na vanhu van'wani lava tsakelaka ku tiva xilungu so loko ni karhi ni xi vulavula ni va ni khe ni va hlohlotela no nyika na vona va kota ku vulavula so xilungu xa mina loko ni sungula channel a ku ri ku encourage na ku boosta vanhu so loko mo languta ha interviewa vanhu and then va vutisa ti-advice va advise lava va nga ka music waluwa okay encourage and part ya xilungu yi nghena kwalano hi mhaka ku ri hi vulavula ku ririmi ra vadyahlampfi leswaku not only Gaza yi swi twa mara Gaza na kun'wana tikweni xo sungula channel i sesi Basani ku hava mulungu loyi a nga ta fika a ku ri lowa i mukhalati ni ri Basani ku hava mulungu loyi a nga ta fika ku ni mi-India ni ri Basani so i channel ya ka Gaza hi mhaka ku ri vito i Basani a ni fikangi ni vekela Pretty cinciwa mavito la Basani so i Basani wa xilungu lexi a xi tisaka ka Gaza wana mito sisi na okay no ha pfala sisi wa mina ni khinsini ngopfu ku va mi ri kona ka siku ra namuntlha hi kota ku hi vona ku hi pfunana njhani ku kurisa ti-channel tin'wanyana mara mi nga rivali ku subscribe no click bell laha ku endlela ku mi kota ku mi nga saleli ndhawu ka hinkwaswo leswi swi endlaku laha ka Pretty channel Pretty Basani channel ku fika sweswi la nga kona ni ta ku ni khinsini sisi ne ni khinsini sisi wa mina a ni nge hi vulavuli swo tala ku na management la ka Basani Pretty channel management before mi ya kule ni kombe mi tivisa ku xana n'wina mani la ka channel ya hina aka channel management mara vito ra mina hi mina Mapapawa swi ni kombela mi hlamula mi ri na ku tiyisisa ne mi ri xana vito ra n'wina mi management eka channel management mana vito ra n'wina Mapapawa xana ni byeleni mi tirha yini laha as the management
tirha ku manager channel sweswo ntsena ni make sure ku na vanhu lava va interviewaka na loko va kha va interviewiwa ni make sure ku mu-interviewi a nga hambuki. Okay, awunona Khensini se ni byeleni mi titwisa ku yini siku leri hi nga busy hi rona namuntlha? Siku ra namuntlha ri ni tsakisa ngopfu hi mhaka ya ku hi tlangela a ni swi tivi ni nga tirhisa Xitsonga xidzi kumbexani ni tirhisa loko swo sungula hi swona hi tirhisa ngopfu. siku ra namuntlha ni tsake ngopfu hi ku hi tlangela ku humelela ka wun'wana wa rikwerhu loyi ku nga munhu loyi hi nga n'wi langutela hina tanihi ti-YouTubers letitsongo so swa ni tsakisa swinene. No, na mitwa management so a ni nge zi na vulavula ngopfu hi ku namuntlha ni mi vonini ku i khale mi komba mi tsake ngopfu hi ku tlangela channel ya hina loko na ha ku tlu chekelela ka ha ri mina u lwa magoda hi xiviri magoda hi nyama hi mina ni ri nexe magoda la ka channel ya hina lexi nga kona xi mi fa mi xi tsundzuka masiku hinkwawo ne i ku subscribe no clika bele ya hina ku mi ta kota ku mi nga saleli ndzhaku mi nga pfuki mi dyisiwe mahlahla mi dya swilo hinkwaswo leswi noneke chekelele.